Ran what we study ki Manaman and achai kosai. Or Turinera Makosaya Cosampalena chai kosai. Karimen Wato wake you yamen kapai or my more Camele me Kichai so long trotro Mukchapan sutra chalk mau Masanan court me pit Damakano Kupurki Pink child Japan Camela a child poita the one me kaunukak the tongan and a child more so Iroga me Iron what's on what the now ban you younger child like a bango to gela low neck mo study me bit to gecha wasa me bit power of tongue Mapuksarawi kasi so much about power of tongue kasambal ko mo yung ngoy kita so lang chan minan masanang quote pa e masani me lower child manaman te achai kosai manaman ar chelana no kolanan masano tame katan kikime e manaman ko yon ra ikitar pon fition proverb Laban bataki sa kualuri sa kiyo. Kamelele meteren ke trail. Kan mekenu yo watawat te vilkin patak chicken. Good chicken galap kosaya wasai mempleo jo kosaya. Death and life are in the power of tongue. Death and life are in the power of tongue. Maur o mela emiminan manamanen kosai. Okay, the bone lower child. And those who love it will eat its fruits. Those who love it will eat its fruit. Irailakan me parangu kosai. So ma kosai maur. Koras mo kosai maur. Rabang kang wan maur. Okay, koras mo kosai mela. Rabang kang wan mela. And that eat its fruits. Kang we working. Aban wiyala kiso langma cebang ko sa di po naramas icemecela sakila karya seten ala karyaw iyar kapareta ger rong ni ningilo apakatar iyala tatongki seten majestic lang pildueta ngayon sarawi niya cebang ko soya ko sa poson ko sa yan no Ngayon sarawi alamasano yarita tongi. Magcheka ke example ki armas mesuma wape. Gijay lang rail ni balwar ni real life rasumao rawanon. Ano poson chako saya maula ni marenchises. Puegi achatatong marenchises Puegi achakosain poson ngayon sarawi pantatong gumo kasay me pakataro. Sonda those who loves it translation the kawewewanda those who dwells in it meman magangkap kapatalama kasain kapayata apaigen wiyawi meman me kila kasain kawela mabang yawi You example mak child lian pompi okay take up pikin koreala ni chai seriape ni songan kosain kiti kan magichel katarowi puegi check up men kolokate sosa apni aji kokota yan rongseli kosai mal me kosain kawela palilaud okay puegi ngoyo ay panene sa sakot so kosain katsudi la bewa kosain gemela la bewa okay so yawan kawiwela jay mora go de beki wasa ko say those who loves it those who loves ralagan me prengi kiwi ko say mal ko say kawela arapan tulungwa malo kawela pan mia pana chay panay pana chay koinak okay
Okay, back checking. Matamaw nak chuk miso melel. So to what that? Sister that challenge. Pime. Okay, back answer me chay. Koso in ka wiki chay la chay be no lar. Okay? Wiki a child. Koso young child, chay may dong cheese as a child more. And Sarawachin ye yes la child. A conong challenge in an ko sampal ki or songon kosoida. Magchayban ki wong. Aramas. Okay, ko sampal. Po magchayban kiwi. More. Chayban tulung one more. Wasa magchay kataralayo. Okay, so Korean. Yura, may bilman watakatanan. Maduay sa kriyaw silisak isu. Maduay sa kriyaw silisak isu wakatin masani. For your words will be justified, and your words you will be condemned. And that a child lokaya te kosay magchagan kapadesan nan tawa sa child na what trial abang kapong child la te kosay magchabe kapadeyo jo will condemn to it kasapong justified to it kapong child la magchay kosay melel chay melel kiklangway magchay kosay so chay melel saro condemn what ki saro deep. Okay? To which debata condemn debata. So I makasampal ki kisong ko sa itak chay ganinda. Okay, bak chay bigeng ko sili. Okay, ramas. Arya chay ko sa ika condemn good child mong god. A chay ko sa mak child sapong gilabo do kailong gilabo. Child dacho sarap pa sang ko sa iwi. Only god ko sa iyo either a kapung child mong god tega megi child mong god. Karaja ko sampal ni ay metete imatmatawa. Wow, what kikin binge me yola binge me lai kapay bin count on soja ko porque puegi sugao ji ni sono ki chok song ko sai kan ma pati sa na no wa so ke bak puegi chelan la ngoi yan la ko sai an so me banuter lep wi song ko sai ta ma bang pati or ya chekiang room en sarawi engen masan and child so long this is principle of God we abang ma so aban apply aban to talk re child may bil sa chip sapala yap kan kanayong ay kosoy puede kadegyoda te kapungyola okay amay sapal audan yananetra labalan wukila po maso ibang kakatan ki so lang yet ngayon sarawi sutra yang ay kosay ko peki atay kosay may daw ki koto ko prang koto yung ngayon sarawi masani chaylang kosay ya kosay ya otherwise ibang so lang ayap kosay samba ay kosay ka condemn ya kosay samba kan kailok kosay kawa kosay lipanete samba mo kakaitek maurang god ari imentinda atay kosay apan uya niya poti uya song riyaw mai pasan ta sampo mo yung makalagalo pulay mau emelel ari justify kosayo kapong gitayla okay imikarta chay can confess our sin chay can we kong kot tiba chay kan chay can pungla pwede no giti makapang we kata tipom kapang pungla makaparola tipom okay kosko sa angoy so ngoy ramas mau yung ral masakan ka ngoy mau okay morin pon maso morin kilong tiyang ako yangoy mau ay ko sa ikotra condemn to it
kaunas chukupurki chailen tatong pena chai kosoi okay chailen maur yo men en sarau kau ka wait mauras chana na purpuror mal lela kosoi yape chana na trin metakan pansa metrin metakan kan wiyawi ngoyasa mapelon metakan yo wiyawi asotra mautor utan mia tip kumporta kosayo kum poplalegi okay kosayo peken toge ta wasame chukonong lelia kareta kasambali menda kia chai kosoi eken kapung ke chaila teken kandemas teken kasarawi ke chaldi mongot so kaslun irami men watong ke chail nang kayon Peter kayon Peter silu Isaac kayon Peter silu Isaac kachin masani for he would love he would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Tayo deceit. Kawe. And the meman memenglang ran mau kanena nor and kisang owo evil megot me sweat. Lokaya sweat. Lokayang kailok, lokayang kawa, lokayang klangti, lokayang pon maso. And kisang nanawo evil. Okay? Lokayan Satan. Po Satan ta assignment ko tong kawela gamela pra. So kosa yung kawela me chikan koras and Satan ako sa imo. Kahit tekan ngayon sa rawi. Okay? And his lips from speaking deceit. Okay? And the meman klang arana ka na mau blessing of the Lord kapayen God and miminan ay ranet pertaja kamet ajail morong God pertaja kiyang God kaunta waya kaunta loy ay malia lay mongyong pwede pen kawaya lanan marainan ranwat imenay ranet and bless yan alyalo ng kapay alyalo ng instanama okay kamet ang ajail mo Aleta Christ kasamo Jesus na child more kay de ranotra. Okay, ran mekcha we are for the first time we are open door you up chapatlong nan more. Mekcha bang kononger we don't got and control and counter area karos and a child more. Buksaraw ka de karasayang lower child our child that was a child propel lang sobio sin preparayo makin kamaket sobon run and that tuk awi makam kamaket paluaro okay so sang ni scripture ka child wata child mangyar me chekak pinge mig chela sang ni tam chelin dinda chekak ping kapay ki child ta sang ni tam chelin dinda okay si bang bronja ka prayang kayong pitra siluwi sa ka masani you would love life and see good days iralakan me pan tuwaja pung ka mamor peren ki mamor ayeyas obel mamor nan ran mau kan kapay insana mau and refrain his tongue from evil. Katogeti our child ka eder Satan the dongi. Eder kapate ko soin Satan. Okay, so kosampalin po tama kung pot sana nawa tama miminan mongyong. Aramachaban chocho kauna kachengat lale child. Imagating kaundar lamalam suot kanop sanger. Imagating kaundar inang suot kanop sanger. Arya Javan sa junok par kasi lipo mau pangkumpuliay. Okay? Nan son isusli sa kisu kauno karasayang ngayon sarawi niyan sa manchelip sapal ngayon sarawi tuwaja parar and kamor puliyay sang lala child
Okay, Japan go rapaki. Oh my God, Kamauyola. Not necessarily so. And some child look young count Jesus and got none and a child more. Count Jesus got longer ma count that lole. About Busicata San Songoros Mr. Choconomy was out. Or in Yabangoye sanger, Tamajabanut Capcapulie, Pilencomaur. Mevan going and Sapchon Gamorala, Ralakan Memela. Okay? So you mean that Machamena charana kan and blessed and kapay and mau na chelder kosoya me got me antepel. Okay? Yi kasambalen kjan moidan Jesus and kotlong yar kaun but I'm about porye more about porye automatic and some check kwertar and more in so long we are child a child character the we are risk child Jagan Golgi, Kaitan child me more of Christ me ye yes. Okay? Kai etetra de ye yes lale. A por ye kan kaiten. Okay? So Masani, and his lips from speaking deceit. Atrapuko Kilino overtaker, eteko soya, deceit, tayo deceit. Kasain pichieti te kasain kawela. Kasain gemela. Metrikan. Okay, kasain tepel. Eura proverb 11 batak. Isak lemau rachigigeo. A soft answers turns away wrath, but the harsh word stir of anger. Okay? Mumana chabi kosai. Okay? Sangan experience na popot mapoyagi popot. And sa may bota kamay. Ngayay bota kamay. Ya kamay bila kamay. So ja me got you kay buyedi. Okay? Ichag glangway sitan kana palikoros. Apan so me sigakayartar na nat relationship aman Kidangele amanenella. They among Kidangele amanenella. Pukita me masano masani. And so me Jabangiwe Lokayame Malamal Lokayame Gijabikax Chilokaya. A Puegia Jagamuya Popoil Jagan Bilmen Lokaya. Ikoporporke me Rosan and Goch Lale. Jagax Chilokaya. Jagagulang way. Ngayon saraw me mimireo banin dayang kasapong. Okay? Apo iya jagin gang lose. Aban lokaya chayban lokaya. Aban lokaya chayban lokaya. Amak chayban men wo wait ngayon sarawi. Chayban men ngayon saraw men ganin sanamaw. Kaya jake chayle. Puaramas, anabanaramas. Among ko so'y chaybalian. Chay, especially ma chay me wowa. Mata pungo te chay matawa me chay pung. Labo ko say wasa ko say mall. Manaman mall way aka kiway ko say ngil karakarak kakamalay di mall. Okay, I mean tinda. Luwete na ramas mall ko tok chay sabang ko mall po kita. Mia pasanan po maso. Mia pasanan gangodi. Mia pasanen me yasa. Okay? Aban chaban turkila maur mengen sarau me kaukawit. Charmak chama pung. Ikos ko sayang putir narmas na kamaye. Icharma chama pung. Akamayo yaw makabil social lokaya. Nunela kabagap nan malyal main kot pingas aleyang. Okay, icharma chas chusarapasang. Puegia chay won ke ngayon saraw po nasa nanirerme chay mimilaliw. Ngayon saraw bang walian chaldi. Ngayon saraw bang sayar. Abang yo moromorong o inenela. Ibil konta wasa. Okay? Ramas me socha nganang goch mimire. Bil song goch chakak yu song ko. Checho ko nga kamay. Puan so yo maramas socha nganang goch mire. Yariya kamay ya kabil palian ki amay. So jo wasa sa kukola ya. Emir nan masana a soft answer
turns away wrath. Okay? But the harsh words stir up anger. You can experience and some go on kalok. Ramaska reaching alawani mo pain na this me mo itaw kan me magosa may kakalong police. Ko mo sarodi kapag kan ray lalialula. Okay? Mia ramas me pan lalal pogi kaide ramol pam. Ramina na ray me go chaka porsang nenedi. Mia ka ramas kan lalaway ngayaw yo nak. So tama ka wuwan. Okay? So you mean that. A child magchay bi kosoy tebil so mo mana chay sapang dame kodo kasambal. Okay? Chay ban men ki aramasong lang ta Jesus rejal. Aramasong men wrong. Para mas koros me matak raban men gomatan so koros. Aray mong yung matak. Kap ordinary kilangu ka ramoler pokita ramatak. So kay tengkamu me problem aray ranane sawasi jaras chuweweki. Gaya po yung technique me eminan masa ng God me chawat-watak pa na. Ang samaramas molwi ako dacha nenela. Kela liyo mo me gosang ren God. Magabilpong dacha nenela kauno nakrachangata alte anso time. Pansa me timein omoy sapeng ki omoy pasapeng mawan nang wasaan tinda. Pasapeng makuwi ni ngil karakarak again kamalelia di lingor-ngor. Amagang kuwi ni morong ala abde kalaudela. Okay? So child kan mekin rong masanin court. Yamu mana child waun ke masanin court chaban apply. Chaban yana wiya. Mo chaban tatongi. Puen kak kauno ban lebolo pokita sapol mamasan wiya tatok. Kauno kupur kik child ngen rongok child kiyang nang wiya. Chaban kengkak irong kokoirtan maur klang. Okay ganinda. Ay wiya kapag kokoirta wiya kapag yempewedi yanan ke kananga ma me kot me kama kita tai lingor-ngor me koto weli mo mongo takin sapa. Chaban wiya kapag ke main kot kisang yak lingor-ngor. Okay lingor-ngor chuban da chape pasang. Kau na angkat kiyang kecil. Megot me van palian. Kaitak palian up opportunity in challenge. Itang din sa na child resapang ki. So ngar. Gay karasa ba na ngoyo ay pod or ngoy kin calling ngar. Kaka wiya sili wiya ba ko po yan ngaro. Kau no mo itang pokita. Imo may ban school san lale. Imo ma sapang na ikapakapa. Mokit ko may ngor kiyo po kita yung kaksapang ki. Yung kaksapang ki sa ngor. Yamuan aramazaman me an ngor. Apan sapang ki mokit yoni so ngor. So jalikin puna sakot. So jalikin alea kel sang rengot. Ito kak pain. Okay, so nan song koros me chaikin buya. Kiyang god lale. Song koros me chaikin buya. Amen. Lil ni ino kan chaika kino gidi. Ino yung aramas oibang uyama fail. Amak chaikin ino yung god. Usong na chaipil ko wasa Iminta ki kiyang god. En yang kat nan tami chaikin buya. Pueng engkak kido angin. Atay no takin men wukalakan. Sana roson me. Ekin kiyang aramas. Mekin talk. Mekin ponasa. So lasinara episode payo. Riyesak tuaw. Episode payo riyesak tuaw. Let no corruption word proceed out of your mouth. Tami ako sa yakter. Mo itang corruption. Without corruption. Megot me kawela. Okay? Kosay likama pe corruption.
Chailen der muidang. Okay, corruption and ko yesana no what child. Aptame mau. Ime chailen ko saya. Amen.